Makosa ya mingi ambayo unafanyaka, ikiwa ni makosa ama ni dhambi, Mungu anakuwaka isha kuambia kama unataka ufanye makosa. Biblia inasema Mwanzo ile sura ya 4, Mungu akamwambia Kaini, naona mabaya iko mbele yako, lakini ukitenda vema hiyo mabaya haitakutokea. Lakini Kaini akadharau sauti ya Mungu, akafatana na mawazo yake na nia yake. Sikia mtu wa Mungu, nikwambie, vitu vya mingi vya unafanyaka unajikuta ushafanya makosa. Inakuwaka au kufanya makosa juu Mungu akukwambia, unafanyaka makosa juu likatala kusikia sauti ya Mungu. Na hiyo ndio tatizo ambalo inabana watu wa mingi. Mungu ashakwambia hii biashara ambayo unaianza haitaenda sawa. Mungu anakuambiaka huyo mtu ambao uko naye sasa sio mtu mwema. Mungu anakuambiaka hapo fasi kwenye huko sio fasi ya mzuri, lakini unadharau. Mungu anakuambiaka hizo pesa huko unazitumia mbaya, lakini unadharau. Mungu anakuambiaka saa hii huko njia mbaya, lakini unadharau. Na ile kudharau yako ndio inatumaka kesho unaanguka matatizo. Kisha kesho unakia sema, oh, Mungu anioni, Mungu anijui, Mungu anikumbuki. Hapana, ni wewe ndio ulishindwa kukumbuka kwanza kwa mwanzo kuwa Mungu alinambia, lakini kadharau. Ndio kwa maana mu maisha yako hakikisha sana unakuwa mwepesi sana kusikia sauti ya Mungu inasema nini njoo ufanye, kuliko kusikia maamuzi yako na nia yako inakuambia nini njoo ufanye. Sijui kama unanielewa. Kama unanielewa, Mungu akubariki.